Sobona bhuti ngisize uyazi ngiyalahleka ngifuna indlela empumelelweni ngaphi na Sobona bhuti ngisize uyazi ngiyalahleka ngifuna indlela empumelelweni ngaphi na Sobona Imonani ukuthi siyazana kwabanye siyazana nje ukubukana nje nangokubonana singazi ukuthi sibonana futhi into esazane ngayo uqala wayo ngene safika ngawo so ngicela ukubavezela ngibe ngikhuluma abantu befisa ukuthi befisa ukwazi ngamafuphi emculweni sikhona akaze siye kodwa ke kube nenkinga eziba khona ezibaningi kangangokuba sigcine sikwenza uthatha isinqumo sokuthi njengamanje decide ukuthi uwenze kanjani umculo asiwenze ngendlela efanayo futhi asifika ngathi emculweni sekunalento khona njengamanje lenza ukuthi kube lula ukuthi umuntu nabantu ubheda kanjani kodwa ashesha avelele sekulula manje thina sifike usafana umculo saziwa lapho-ke ngamafuphi nje ngicela ukutshela abantu ukuthi umsebenzi khona namanje umsebenzi sayenza ngawo njengamanje amasingisha ngiyawakhipha namanje khona ngiyikhipha social music video abantu abazoyithola kuma-platform ngiyomemezela mase kufika isikhathi sokuthi umsebenzi usu-right kuzofika isikhathi sokuthi sizodedela umsebenzi uphelele i-album iphelele njengoba abantu behlala bezosebenzela akulula ukuvela umsebenzi uwenze nje abantu abaningi abathanda usaphotha kube nabo abantu abasaphothayo okuningi kugcina simenza abaswenza abantu abathanda bese sicela ikululeka kwesandla nabantu ababhekile umculo nabo ongamelayo ukungamele sidinga ukuthi ukwazi ukustela nasikaxele khona ngoba okunye siyathula mhlawumbe sikaxele khona umuntu nje akula ngasasanda umculo akula neke ukuthi nedinga usizo lapho nalapho ngicela ukuthi sisizane sikwazi ukulapha abantu angizukuba mude khona umsebenzi uzayo uma uzomuntu usemsheke khona esiyenzile ethumona ekhondiya ya umsebenzi wakhona lapha engenze eJMP studio engineer lapha uNdlovu lapha uJini ngicela abantu ngicabanga ukuthi abantu bazokuzwa ngendlela abazokuzwa ngayo kube yibona abasho ukuthi bawuzwa kanjani angikwazi ukujaja mina ngikwazi ukucula kuphela abantu mhlawumbe after umsebenzi wile bayosho ukuthi hayi siyathanda lana njengenjwayelo-ke ngifuna ukubuyela kahle endimeni sengiyi-right ngale ndlela ukuthi abantu ngenze lento ethandwa abantu njengendlela ebengenza ngawo vele kudala yabo so ngicela nje ukuthi ngizomemezela-ke ukuthi umsebenzi nawo usukhona bese niphuthumanya laphana nifike nidownload-e lalele ubuke kuzobukeka-ke futhi kuzobe kungcono kuyabukeka ukwazi ukubuka kahle nabo-channel usufika ku-YouTube sokusekhona idatha lakho kuphela ukuthi uyabuka habula ematuba ngiyabona sekuwakhulu futhi cela nje